Manong nemi nalpas ti umuna nga sem ni aniniwan kat saan ko nga nakita ni Claire. Adot na nagdamdamagak manong nemi timulong pa ni Agnes nga nagdamdamag. Ngayon talagang nga umat nga rin ti panawam nga mapanmang sapol keng kuwano sa dinuayan na paset iti apayaw ti ayan na. Nalawam mat nga rin ti kamamantayan ti apayaw manong nemi. Aw mati mabaliming pagsaludsudan uno pakakitaan no sa dinua talaga ti eksakto nga address na. Kad gabot tawanin ni Claire iti unos ti maysa nga sem akang kanay mateng nga kami kani Agnes tagkuy-kuy. Kasla ti pamatiwanan manong nemi di kito tao nga makakit-kita kada kami kat talaga nga dan relasyon mi. Kas kini Jude. Pare, isardang kon. Tiyan na. Ti mangaram kini Agnes. Kasla bainak mo ti bagi. Sakit din nga lalaki tagkamat ti babae. Idinto nagado dito sa baling nga babae. Jude, saan ko yung patpatig na Agnes? Wala nga may patpatig na kaunay. Apay nga sa amo tutupan, yan tangay awambatin ni Claire. Padasam nga awisin na diyang check-in kay itad na tibagi na kayong ka. Diyak karamitin na itay. Diyak tupulos makinaig ti babae nga saan ko ba't nga ipatpatig. Tano aramidag na kasanon ng sikog. Asawayek nga diyak ipatpatig. Kasanon to pa nga gragsaka. Inyustrek mataging ka, Jude. Kaya't ko ti may tulad ka na ginikakapsat ko. Anaragsak na ornos ti pamilyada. Kastamit kaya't ko pagbalinan ti magunek nga pamilya. Manong nemi next sem nas taon na pasag ko'y di makita. Claire! Claire? Albert? Nagkapkapam. Morning pin? Nagminatay kayo? When? Apa hindi mo laing magpakamukan nga? Kanapi, kasano laing nga ta? Saan mo yung karigatan din ka mag-enroll? Kasano nga itan? Disantan nga makapag-agidan nga turpos? Nagsarunod na kami nga natay. Ano ya? Nagsarunod nga natay? Sino da? Tikapsat ko. Kenti inak. Oh, condolence. Naamukla ko ma. Imay ko ma ba't nakiandingay? Dikat kahit na nasawan, si bibiyag pala din mamang mo. Kanadamot lakapsat mo. Papang mo nga rod. Si bibiyag pala ti amak. Iso na lang tadanin sa baling nga pamilya. Nung amin pagsalitaan dati may panggap, iti family background mo ka. Sa mo nga, kaya't nga pagsalitaan ta. Change the topic ko na masigod. Abay nga minas ka nga kahit mga mamuan. Siyempre. Kaya't mo nga mamuan ti family background ko. Ganun ba? Gagangay data, siyempre. Ipatpatig ka kayat ko nga mamuan ti amin-amin may panggapkeng ka. No sino naganaganag keng ka, kapsat mo, tapno may patag ko matida. Tapos sino man tinapatig keng ka, napatag natin kanya. Lipatan ako, Albert. Tapi ka dito mo ng tibagam. Dito ni Agnes, oh. Ha? Hey, sweetheart. Hi, Claire, adakan. Manong nemi, nakiktutak idera ko panak ni Agnes. Agnes, ipatanak. Come on. Sorry, Claire, ha? Hindi awan ka ti first sem. Talaga nga dakamin ka niya, Albert. Dapat lang. Kapag na kayo tagbagay. Excuse me. Kinana naman nung name it imadayon, rimok atak kinamakam ko ni Claire. Claire, mabiglan. Albert, please.
kastoy ka. Awat na nyaman nga relasyon mi ni Agnes kung naklangaro din. Kastaman ni Din, di topic. Lipatan na ko. Namunat na ulitin na. Saan ka ito nga lipatan? Sikat ipatpatid ko. Sikat ilahab ko. Sana ka may karikan ka. Sino ka kami? Baga mo saan ka nga may karikan yak? Saan nga siya tisap-sapulan? Sikat isap-sapulan, gabot sinapul ka. Sikat isap-sapulan, gabot sikat ipatpatid ko. Narigat ka din awatin dito. Sige. Ibaga akong kahit kipod no. Anya kinapod no? Ni mama, natay. Natay iti uneg ti. Natay iso na iti mental hospital. Mental hospital? Wait. Kastamit na di kapsat ko. Itimet mental hospital. Tinakatayad na. Nayawid ti bangkay da sa di apayaw. Katabtabon ni mama, si marunong nga nayawid ti kapsat ko. Madipod sa di mental hospital. Maawata mong tiket ko sa win. Puon mi tagbagtit. Nga datatiga po na no apay nga insina ni papa, ni mama. Hindi agbagtitin ni mama, si mapulin ni papa ti sabali nga babae. Inyadayonak ni Lola, itisidong da. Iti partido ti inak. Ti politi inak. Gusto nga niyag ng dito siyudad. Dito yak naggraduar ti high school. Dito yak na nag-college. Tabarbaran ko na ni Lola. Ni Lola nga, ina ni Papa. Nga sana ka maitulad ka dakwada. Ngim. At adagitikod na ako ay nga kasla madadahil ti simbang ti panunod ko. So I'm sorry. Ibabaw yung layangan ti marikrik na ngayat kanya, Albert. Kaputa. Baka babawi ka to, naladawan ti amin. Nung makasawa ka tikas kanyak. Clear. Sige, itan nga namon, siguro sana kong naisturban pa. Excuse me. Manong Nemi, nakadagdag sentirik na. Makulkul ti panunod ko. Kasala sa anak ka mamati. Ano yung baga kadilaing na dyan, clear? Tap na rikas na kat sardeng akon. Yung baga na kadilaing ay sunak at anak ti agbagtit. Nga ti pulida kat adabagbagtit na. Nga dahi ta kat maatawid. Habot no nga ta. Ska. Gaboy ito dahito yung manong Nemi, saan ko may concentrate tagbasa. E din to tadamad latan ni Agnes, nga umipos-ipos. Hey, noon niya mati problema. Solusyonan ta. At tuya ka nakasaka nga. Mang tulong kang kanon niya mati problema, Albert. May banggap ka ni Claire. Nakapagod din nga problema am na dyan nga babae. Problema lang mga rod isuna. Sa pali pa pala nga mga panunutem.
Di ba ni Claire di problema? So, nga rod, isina mo ni Claire. Lipatin mo ni Claire. Tapno awanin ti problema. Iso nga. Iso tayo patpatig ko eh. Itilikudan nga saan nakaakayat. Amom, nakakatawa di ba paspasamat. At darita ni Jude nga kumamkamat kanyak. At daakmat nga kumamkamat kan ka. Idinto siya ka, kumamkamat-kamat ka ni Claire. Abi nga saan ka sumabat kanyak no kamatin ka? Tapno, saan mo nakamatin ni Claire? Bayam nga da Jude ka ni Claire. Kat siya ka siya. Come on, Albert. Abi nga mga sanak nga paluspusan. Uno, paluspusan. Abi nga mga sanak nga awatin. Abi nga dinakpadasin. Numapadasan nak. Kastoy gayam ko nam to. Ngayon saan ko nataging kaskaso ni Agnes manunay minarigatan ko na. Tamangan dakdakkel ti problema nga pagarikan laing tatutupak ni Agnes. Naamuan da papa kay ni mama manunay mi ti problema. Imbagag idin ka nakwada nga da girlfriend kon nga ni Claire. Kad kabuta, madlaw da nga da problema, tinuntun da. Albert, anak, siyak ni mamang mo. Naglagay pa dita. Noon naman ti problema ti anak. Umuna nga pagintaklinam ti problema. Di apo Diyos. Da kami ti sumarno kung biging naganakin ka. Mama, iba't pati ko ni Claire. Bagagayam ni papang mo, hindi nga, kahit na mama mo. Agradura kiton, di ba? Modo din ni Claire, gabutasan nga nakapagbasa di last sem. Nagminatay na gayam. Oh? Nagsarunong na tayo ti ina, kanti kabsat na. Natay da ka no iti. O nagti mental hospital. Mental hospital! Nagkapodya di ina, kanti kapsat, ni Claire? Mama, abi nga, nag-plan up ka nga sikon. Speaking of mental hospital, agad, pakaisar kang ka nagdagbagtit. Agad, naro kahit ti tornilyo, ti panunod da. Agad, ure awan ti problema da, nga pagbagtitan na, nagbagtit da, kapot na bagtit da nga rod. Mama, amin-amin ka di kat agbagtit mo. Amin ka di nga bunga at na sayaat at damat dakas. Saan ka di? Baka ni Claire iti nasayaat. Anak. Anak kay kayat mo. Ti alanganin, wano ti sigurado. Naman pa'y makikita nga perfect, ni Claire, nga bagbagam, na pintas, awan ti madlaw mo nga madikeng kuana. Hindi mo lamo. Noan niya ti utek na. Hana ka din ibagakeng ka, nga pasaray mo't sumro isuna. Baka kung kunan lang dahi dyan, mama. Tanukas pagarigan ta, talaga kumamat. Nga da perdi ti panunot na, hindi kumapailangat nga dahil ka na ipan kumamat ti mental hospital. Agas ti kabsat na. Iso nga patsyak, mama. Nasimbang ti panunot ni Claire. Iso nga, ilaban mo, ipapilit mo ito maging kang kuwana, idinto ta, isut umat adayon kang ka. Ngayon baga na kang kinatao na, katurumbay nga lipatan mo ni Suna. Iho, ang mga sikat umuno ng agbagtit. Mama? Binabagtit, minamauuyungan ni papilit mo bala yung tabagim. Nakadadudita sa bali nga perfecto nga babae, dahil jakit din nga alanganin. Mama, kaslakastan sa. Nga na. Mas lagbagtitak mo saan ko, mailaban di panagayad ko. Oy, awan di politik nagbagtitak.
Ngim no agay ayat ka dagbagtit, talaga agbagtit ka met. Manong Nemi, no makita ni Claire, asid gak. Siyempre, para kanya, girlfriend ko palang isuna. Hey, Claire. Albert. Ay, kamusta? Kastoy. Naladingit pa'y laing. May wakas man tumadlang ti amin. Agmaw-mautan yaman na sa mga mariknan. Awatin ti kinapudno. Awanin ti inam. Awanin ti kapsat mo. Abay nga, saan mo nga mabansapulan ti amam? Isot mapamudin naan. O rin adan sa baling ang pamilya na. Linaksid na ko ni Papa. Imbagdada ni Lola. Ngayon, habi ka din nga, din takraksak. Kung ko nakarot tinakam ko. Habi ka sana ko, misem. E dito nagpintas tigbiyag, di ba? Nangaroon na no, damang ipatpatig kang ka, kanipatpatig mo. Nagpintas tigbiyag, di kamin? Nagpintas tigbiyag. Nangaroon na awan ti problema. No, damang problema. Abi nga santay nga, tako na nga kanta ni Freddy Aguilar. Tawanan mo yung problema. Di ba? Tawanan mo yung problema. Oh, clear? Abay. Dagas nagkatawa? Saan nga dagas nagkatawa? Sige, agkatawa ng marad nga doa. Sige, agkatawa ng nga doa, Claire. Anda kam tikastang sitwasyon na nung Nemi dumasdag ni Agnes. Hey! What's wrong? Agbagtit kayo sa amatin. Kinunana. Ganda ko gusto may lagin sa ردing tinagkatawa na kini Claire. Unapod na ka diti amin? Nadamag kon. Agnes? Di ba, Claire? Puliyo tagbagtit? When? Pulimi tagbagtit. Nagbagtit inak, nagpagtit kapsat ko. Natayda, nga nagkapoy ti mental hospital. Kasmet ti pa nagbagtit mo. Oh, siyak, nagbagtit. Di nakalangor dun kayat ni Albert. Kumamat ka pa ilang kayong kuhana. Let's go, Albert. And I love you, Albert. Come on. Dan, likli ka man doon ang bagtit ng Agnes. Hey, crazy ka ba, Agnes? Agkamat ti lalaki sa mayat kang kuhana. Crazy! Manong Nemi, kamu na sino nagbagtit na talaga ka na kami. Ginuyod na Manong Nemi ni Claire kaya imadayo kami kini Agnes. Nabati mat nga ni Agnes. Siguro salsalutsudan naman ti bagina. Crazy ko na kanya. Sino ti talaga nga po doon ang crazy? Kadagiti si Marsarunong aldaw Manong Nemi na ragsak ni Claire. Siya pakitin sap sa pulin na ibas nga siya timang sa na. Albert? Claire? Kumusta? Kumusta pa nagbasam? Agraduar ka matlang? Oo na. Katsi ka. Sayang. Oktoberianak to palubos niya po. Saan ka bali? Basta turpos ka. Let's go. Otoy. Indak merienda. Manong Nemi sakbay nga nagturpusak. Sakbay nga nagserati klase. Dedi nga semestre. Pinasyar ko man ni Claire. Iti dati matlaing. Ni Lola na Manong Nemi tinangilokat tiritaw. Albert, ihapok. Lola, kumusta kayo?
Hala, kita, dumanon ka. Dumanon ka. Maragsakan ako na ito, nagkinawatan kami lahing tiyapo ko. Nakaragsakan tiyapo ko. Sanga kas idi nga talaga nga malmalday. Kung naman na agbagtit nga nakaununag ti pampanunutan na iyaw-awak lang nga talaga nga maipada ka na iti inakin ti kapsat na. Yung saan kong ipalubos. Bagbaga ka kang kanahin tiyapo ko. Imulam ti panunot mo ko na kinkwana. Nga ti bunga kat saan nagpapada. Adda nasiyaat nga bunga. Adda maitulad. Iti poon mo noon. Sa bali ni Claire. Saan namin nga anak ti bunga. Uno anak ti poon kat agbali na kas kengkwana. Kinagyaman na kang kap, Hok, Albert. Talagasagana ka nga. Lumaban. Amang paragsak niya po ko. Tila nga pagpakasik ka. Sa mo nga saksaktan. Tama nga no masaktan. Baka no isot pa nagbagtit na sa di Lola. Baka. Anak ka di pakalaan ti panagmuler ti panunot ti may sa tao. Nalaos nga panagladingit. Bunusan kat nalaos sa ragsak. Kastamat ti pakaalantan niyawan nga atake. Ragsak. Nalaos nga ragsak. Kan nalaos nga ladingit. Normal man nga agpaiso ti panunot ti may nga tao. Ure awang pulid at agbagtit. Ngam talagang agsagaba. Nalabas nga panagsagaba. Madadahil ti simbeng ti panunot. At dapat na kita agbagtit nga mga abak na ti milyones, nga kwarda, gabutin na law sa ragsak dagat, agbagtit na sang kani, wano sa agad maatake na. Mawatak ti kayo sa awan, Lola. Kinawan ti pagdanakan niyo. Uray ka makapagturupos met ti Claire. Ket, plano namin ton ti pa nagkalay sa amin. Numadan kam ton kang padpadi trabaho. Kasta ti talaga nga plano mi manong nemi kinikliya. At talaga di gundaway manong nemi no may kan kami tinawaya. Nakapapawot ti pa naging narakop mi. Nakapapawot ti pa naglanang daga di bibig mi. I love you, Claire. I love you more. Albert, amom na mapukaw ka? Apay na mapukaw na. Agpagtitak. Tila sasawin. Aman. Ganun kas pagarigan ti sukat na ti sa bali. Kada kay kini Agnes ti agkasawa. Abing pinaslayan ng bagtitak. Kung nagpakamatayak. Sa mapampanunod ang data. Unusahan. Kas tinapasamak kini mama. Tapay ni mamang mo. Saan kumamat ka nagbagtit? Saan nga sinaktan ni papa? Saan ka ding insina ni papang mo ni mamang mo, idi mamon na nagbagtit? Imuno na nga nagaramid ni papa. Sa Benganis Rec Mental Hospital di inak. Iso nga sana ka mamati. Nga tawid ni mama tikas jay. Nasaktan tikas taunay. Dere tiga po na no apay nga. Sadar kinabaylan nga tinared tirik na na. Tingarot kapsat mo. Tikapsat ko. Halos kas niya tinapasamak. Ada girlfriend na. Lalaki tikapsat ko. Ada girlfriend na. Itinalaos sa panagayat na ti girlfriend na. Idiin siya na ti girlfriend na isunat na dan sa baling nga lalaki ti biyag na. Kasi di man tayo tinapasama. Di na nadairan, pinalaos ka na tingit na. Di man tayo nangibagaan ka di tao. Nga pamilya kami tagbakti. Dito tiga po na no apeng niya dayon ni Lola. Ijil o karmi.
Tapno, maadaywak dagiti sao dagiti tao nga da kami gadagpagtit. Yung para kanya kitawang pulimi ti pagtit. Napasamak lang ti kasadyay ka dagiti. Ni mamakin ti kapsat ko kaputi na laos nga nadingit da. Isa nga pangahasim, Albert. Di nakto ko masaktahan. Love me as I love you. Kada nga sagana ka mga ipay ti amin ko. May padagdag ko lang nga ipatpatag ka unay-unay. Manong name naikat nga namin pinsanan iti at dati panunod ko. Kati babae nga patpatag ko git polida tagdaan tagmao yung kapata mamatiak timbaga ni Claire manong name. Oray no sa sino basta nalabas ti manapanagladingit kan panagragsak akas ko na ni Lula. Ti Lola ni Claire manong name kat talagang madadahil ti panunod ti tao. Kas kada ginagpakamatay. Di ba binabagtit tinaramid da? Manong nemi, nagkata namin pinsan tanyaman nga panagalumiin tiriknak. Normal nga tao ti patpateg ko. Saan nga normal manong nemi nabigit normal? Nagturpusak manong nemi, nagtigak ti board kad nairwar ko. Nagtrabaho hak, isumot idin, iti kada manen nga nagsubli ni Claire iti panagbasa na, tapno graduar ton ni Tia. Kalpasan deta nga semestre. May dinamuan da papaki ni mama manong nemi ti hamin dinapdandak. Wan. Inaramid namin ni Agnes, amin pamuspusan tapno marakrak nating relasyon mi kini Claire. Ito ka damag miya. Talaga ka di nga. Naaringan ka, di pa nagbagtit na yung babae nga patpatag mo. Ha, Albert? Papa, kunak malano awang kayon kini dyan Claire. Takunak lang no nga da kayon kini Agnes. Ang may dito ni Agnes, yung baga na nga, nagsinubya lang kay kada dyan Claire nga agbagtit. Papa, saan nga agbagtit ni Claire? Muna siya ka tagbagtit. Gabot agay ayat kay di ko danti amin. Papa, saan na ko mga lapdan? Iba't patag ko na iunay. Kada, awan ti makalapad kanya, di pa nagayat ko kini Claire. So, please, di na ako mapakibiyangan. Gabutan na ka magturpuskan ka na dan trabahom. Saan ka nga tungpal ka na kami? Hoy, saan nga mabalinteta? Sak pala tamam, ni pala mamang mo ti inam. Di mi kayat. Nga madadahil ti pamilya tayo, gabuti aramid mo. Makirelasyon ka din, kan makiasawa kan to, iti politi ka nagbagtit. Saan nga nagbagtit ni Claire, papa? Saan nga naggapo iti politi ka nagbagtit? Ano nga saan ka nakalawlawag ti amin? Agbagtit ti inana, kentikapsat na. Gaputin na laos nga didahay, papa. Ore na sino? Ore na kayo, no, lalabas met iti pungtut yung kanyak. Baka maatake kayo. Papa, nung kaspagarigan man, takunain yung saklaing tinisalsalumina ka nagitan na kayo. Papa, dan bukod ko nga desisyon. Ipanamnamak ka na kayo. No kasano tinamnama yo, kaya't yung pagbalinan ti pamilya kang bangunit naragsak ka na ornos. Ikarik ka na kayo. Basta sanda ka biyangan. Bahala ka di biyang mo. Iti sinalangad ko ni Agnes manong nemi. At damat na trabaho na isuna. Tinawagak. Umabalin ka din ang kita ta? Ay, sure, sweetheart. After office hour? Dinner date? Sige. Kinunak manong nemi ka din bagag ti oras ken lugar.
Idada kami manuniming isang sako. Diretsaan ka nagnes. Please, sardangan na kamkuman kini Claire. Apay nga mga aramid ka pa lang ti pamuspusan tapno marakrak mo di relasyon mi. Ha? Ipatpatig ka ngamin unay-unay, Albert. Among kadi nga aming aglabas ka dakes. Kahit mo kadi nga sikat ti muna ang bagtit sakbi nga pagpabaso mo kini Claire nga bagtit. Binabagtitan ti ramidem. Saan ka kaya? Hindi pa ilayang nga bagak data. Nararamidem ti amin na pamuspusan tapno. Taore man numadadhail mo ti relasyon mi kini Claire. Ore saan nga kami tagkatuloyan kini Claire. Adayo nga si kanto ti kayat ko. Nasakit man para kang kadayatan yung bagak. Ngayon talaga ka di nga. Di mo maawat. Ure nga ta, no mamin sa karibukot siyam ngagsina kami kini Claire. Ore saan nga kami tagkatuloyan santo nga si katayatek. Gapaga nga sangkang ipatpateg. Nagsakit di ba nagsasalita, Albert? Amo ka nasakit. Ngayon taptulayan yung sumardeng ka kunak. Nagsakit? Sobrang nasakit. Awa mo ti sa baling araramidek. Kahit no di mangidiklikan ka, tanyaman napakaisang makam. Laglagi pa nikit puli di kita agbagtit. No? Sana ka mamati. Sikat na nga puli di kita agbagtit. Binabagtit tara ramidem. Idil-dil mo pa lang tibagim kanya. Kidinto tasang ka lang aron na kaya. In the first place, di kan inayat. Nakabaybayagan na nga tiyempo. Pwede mo maamiris ka na watin tipod mo. Mabaling ka di nga sa dengan nakon. Saan mo na bakibiyangan pa ti relasyon mi kini Claire. Araramatin pa yun da papakin ni mama tapno lang isinak isuna. Imo rin no isinak kunak manin. Sa anak tumumay ka. Please. Dito ko man timaudi nga ba ng salita ta. Saan mo pakibiyangan pa ti relasyon mi kini Claire. Manong name iti amok idi kat talaga saanin agaramid pa ni Agnes. Iti may kontra ka na kami. Ngam talagang agbagtit sa kunak. Tamo manong. Napan iti eskwela, napan na sinapol manong name ni Claire kat nadamag kulayangan. Nga sinuyatan na kano iti asido ti rupa ni Claire.